Provincia Nakata yati aquí puriña hichaja katoket purint anirekiwa kaisa provincia Omasuyos municipio de Achacachi Marcaroja Caucanteja comunidad Wilcawaya toquet Togeroja Loctasi Tapaki títulos ejecutoriales Acasti Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA Toqueta. Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, Loctaway Arquiwa Pacalpataca Kimsa Calconi, títulos ejecutoriales, comunidad Wilcawaya, municipio Achacachi, provincia Omasuyos, Marcanja. Oxatocan Hianapt Oyarquiwa, Yatunca Pataca, Pacalactunca Payani, Marcachirinakaru, Oxataipesti, Kimsa Pataca, Kimsa Pacalconisti, Culiacanakaru, Ucatsti, Pes kapataka yatunkaristi hilatanakaruraki. Kunateja anchetkamaja haktapisaja, pakalqwaranqa pakalqpataka yatunk tunka pakalqonija hectáreas tierras ukamaja niyawa q'umach't atajaraki municipio Achacachi Marcanja. Akawa Kichtawirusti, Chikanchtawiarkiwa, director departamental INRA Iripiri, Leonardo Uruchi La Paz Marcana. Ukamaraki, gobierno autónomo municipal Achacachi Marcan Iripirisa, Yamakisa, autoridades originarias Pashpa Marcanza. Oxa Marcanja, Marcachirinakajawa, Irnachtasip Harakiwa, Chalua Katusa, Ukanakwa Alechtasip Haraki, Ukamarusa lechería, Lejich Awasasa Sarnachtasip Harakiwa, Yapucha Harakiwa, Cebolla, Hawasa, Chokanaxa y Kunaimani Achuinaka.